Unga revolution. Guy ni ndiretigera. Tuma live hau uguo. Ni ndaigua ati agikuyu uria mwacira. Na ithuĩ tondu nyumba nini iciragwo utuku ri na twaragia kimweri. Uria mugatwike niguo twika. Ati mugo mutire bicanaga na andu. Ati mwaka mundu atwika influencer kana mundu atwika pastor. Ati amwendia. Ati muretinagiria haria gitingi-ini. Ati mugo turia muturiko na tutikari uriko. Ati mundu ucio wa bypass gwatwika mutu othe agathagiriria. Ati turegere haria gitingi-ini. Iyo niyo itagwo unga revolution. Ati tutikwendio mutu. Mundu uria woka na idea yo njetha nigetha guhe platform oke utwire atiriri ni waruta kumeciria tamau maguteithia ruriri. Ngai arathime hakiri icio acigitire na iyo yetwo unga revolution ni gutiniria gitingi hari iguru. Wewe koguo kambuni icio ni either citigane na mundu uyu nigetha tuthie na mbere na kuria mitu kana gai systematic. Riu ni twajia gwiciria ni twiga emotions kando. Riu ni witagwo bara systematic structures strategies. Thayo nyumba ni ndakena thayo. Hello Akenya wenzangu, atiriri nie ndioi kana ni ndiraigua ta mutwe kari guthuka thukite kana ni kuigua itaraigua wega na masikio kana ni ndaigua handu TikTok ati Githaiga wa Cai anyitwo Mombatha ati arerirwo ekuma on condition ati condition ni aige ere Bishop Ben Sore ni kuga ni amuheire makondo fare akimugurira njohi na akimuhe 10k niguo athie agakanyange karango riria mamenanite na mutumia wake Bishop mugima na akaroka kanitha akahunjiria andu akera andu aratwara matu-ini agacenjeria andu muturire wori ongi akianangaga. What a controversy. Bishop Ben ugacoka ukauga ati oke akwire Sore ukamunyitithia ko akorwo Ngai niwe hoyaga ri na we Bishop mugima urugamirire kiugo kia Ngai ri uraregete kwira Ngai akihure kiria Githaiga wa Cai akimwire akwire pole ukamutwara igoti-ini koguo ono hana andu ta ithui. He Bishop mugima rigo ritwaraga andu igoti-ini maria ciaku ni uria utangihutika ndiui kana ni gukorwo wi huri kana ni gukorwo wi mbeca tondu nduri ni cia shirika na cia kwa ngoma cia Illuminati ni iria wendetie thakame cia andu kana ni mutu uria uraheana na andu ni mararegire kuria mati kuria kabagara. Reke ngwire nie ona ndirathire uyo ni ngwaci iria njeru ni wona andu meno ino niyo ndiraria breakfast tha icio nginya ngwaci iria ndune cia mithemba yothe mau marigo ma plantain tutingiria kabagara ona kabagara tutikoi guku no nie ndirona mutu kiugo mutu ndaririkana ati bururi witu urenda kwendio mutu ni mundu tawe Bishop mugima urugamaga kigongona-ini kia Ngai akera andu ati mendani. Bishop Beni kana Kiengei uraure ndwacoka gutwo Kiengei no ni githeru no hari ciugo ngukwira ciiru koge investor ati Ngai angienda gukumina agwikagira matohuhu neki tigana na masiasa maya matiri kiguni hari wewe
Bishop Ben ti besha wagete na ti besha cingikutwara kwa William Ruto. We moduli besha ciake. Let's be honest. Na before wakete ko ginyanga comment section kuga ati sai ya Bishop fatu kunywi 2027 ni gatikana nie nawe acio mathite. Ohoro wa gethurano ri na ohoro wa leadership ri ni muonete ngere uria tukiretwa ya mai na mutu. You know what I mean? Wewe uri mathina-ini maku na niwe wa mbere kwandika ko comment section. Chai ya Bishop fatu kunywi athioru ni athioru no ngia tumwire ma kai turakenda kuhunjirira mundu uraturakaria etu tuhunjirira mundu uratukenia eni na atukenia na agutukenia na kwaria uria ithu turenda kuigua ona kenio yo tibesa citwarite Bishop Ben kwa William Ruto. Bishop Ben no nginya akorwo ni muite na ngia ukihuthira ritho ria kuria gatatu no nginya akorwo ni muite na ngia akero no nginya aite twoguo na kibuket kira cikia nduthi. Oh ye 2027 nige kinya ri aini na hunjia ri makao manyitanite na thirikari ni nawe ni tugatigwo kiwanja matawa-ini weru-ini tisha wandike kwa na comment section domeno bati uguo. Bishop Kiengei, by the way, tulikuwa tumekuheshimu sana hadi tu after kutoka kwa Karuma tukakuja kwako, sababu we believed that we ni mtu wa one term. We believed that unaweza tusaidia tujenge ile TikTokers hospital. We believed that in you we can fulfill our dreams. Lakini tumejua you are very cheap. 1500 ndio inafanya usifu Kasongo, hata unaweza fikiria amekupea kidney. One time. 1500 ndio inafanya usahau that Rex Masai alipigwa risasi akitetea haki yake. 1500 ndio inafanya usahau that wase wengine waliambiwa wapigwe one lege. One time. Wapigwe one lege ndio waweze kuprotect the bad things zenye anafanya kwa serikali. 1500 ndio inafanya usahau atisha haifanyi kazi. 1500 inaweza lipia watu wangapi hospitali? 1500 ndio inafanya hadi karibu wadike William Ruto kwa Bible ya uzima wa milele. Karibu enshrine a certain verse in the Bible. One time. 1500. You are very cheap my friend. In fact, kama wewe ni mshirika wa hiyo kanisa wewe ni nongo. One time. Wewe ni mtu hana future na nawaambia mkitaka kujua vizuri. In this country, the only truthful people ni bunge la wananchi Gethera. We say things as they are. We don't sugarcoat. Gachagua akikosea tunasema amekosea. One time. William Ruto akikosea tunasema amekosea. One time. Yeah, so Kiengei, you are very cheap. You are very cheap. In fact, kama you want to, you are very cheap. Very cheap. One time. Ni 1500 ya nini? Kasi ya takataka. Bishop ana one time. Yeah? Bishop anakuwa na one time. Sasa kesho hata yeye ni one time.